hi pfuleni tibibele ta hina eka buku leyi hi nga ku dyondzeni eka yona. We are learning through the book of Acts. May we please turn to the book of Acts chapter 4. Hi ta hlaya kumbe ku dyondza kusuka eka verse 23 eka siku ra namuntlha. Timhaka chapter 4 kusuka eka verse 23 kufika eka verse 31. Acts 4 verses 23 through to 31. Ni ta hlaya verse 23 endzhaku ka swona ni pfula hi xikhongelo. I'll only read verse 23 and I'll pray for us for our passage. Ta ku khensa ka kereke i nhlokomhaka verse 23 kute loko va tshunxiwile va tlhelela eka varikwavo kutani va va tivisa hinkwaswo leswi nga vuriwa hi vaprista lavakulu ni vakulukumba va tiko. A hi khongeleni. Xikwembu lexi hanyaka, xikwembu xa le henhla, n'wina mi nga mutumbuluxi, n'wina mi nga muvumbi, eku hlengeletaneni ka hina eka siku ra namuntlha hi lava ku titsongahata, hi lava ku amukela leswaku hina hi swivumbiwa n'wina mi xikwembu. Hi lava ku titsongahata leswaku n'wina mi dzunisiwa mi tlakusiwa, rito ra n'wina ri hi khoma timbilu ta hina, rito ra n'wina ri ya va leri tirhaka eka siku ra namuntlha, ri hi pfuxelela, ri hi dyondzisa, ri hi tsundzuxa, naswona ku va mhaka leyi hosi hi yi tekaka. Ku hanya eka minkarhi ya namuntlha munhu a nga ri na Kreste i ku va a tlangisa vutomi bya yena, hikuva siku rin'wana hosi mi ta lava vutihlamuleri, mi ta hi vutisa leswaku xana hi endle yini hi vutomi lebyi mi hi nyikeke byona. Kutani xikwembu ni khongela leswaku rito ra n'wina ri ta hi pfuna, ri ta hi nyika leswi hosi hi fanelaka ku swi endla kumbe ku swi tsundzuka ku swi endla. Ni kombela leswaku timbilu ta hina hosi ti pfuleka ni ku twisisa ka hina. Ni khongela leswaku hosi vurhongo byi fambela kule na vanhu, mi hi pfuletela miehleketo ya hina ku twisisa ngopfungopfu matsalwa lawa ya kwetsimeke, lawa huhutiweke hi Xikwembu. Na khensa hosi ni ri karhi ni kombela ku tsongahatiwa, ni kombela leswaku mi ni tirhisa hikuva ni vula leswi tsariweke ebibeleni ku nga ri marito ya mina. Na khongela hi ku titsongahata Xikwembu. Amen. Right, so eka siku ra namuntlha hi fikile eka timhaka chapter 4, and then Mr. Katunga kumbe makwerhu va hi dyondzisile eka vhiki leri nga hundza eka timhaka chapter 4 verse 1 ku fika 22. So kambe namuntlha ya emahlweni hi lava ku vona dyondzo leyi nga kona kusuka eka verse 23 ku fika eka verse 31. Kasi dyondzo ya mina eka siku ra namuntlha ni yi vitanile hi nhlokomhaka leyi nge xikhongelo xa xivindzi. Xikhongelo xa xivindzi. The title of my passage today, it is a bold prayer. Now hi dyondzile hi ndlela ya ku khongela eka vhiki leri nga hundza naswona eka service ya hina ya nanhlikani, kambe namuntlha hi la ku vona rihlanguti rin'wani, another angle of prayer. This morning we've learned about how to pray in the previous evening service, and we also want to see another angle of prayer, which is a bold prayer. Xikhongelo xa xivindzi i nhlokomhaka. Eku heteleleni ni lava leswaku hi twisisa leswaku vakreste va nkarhi lowu kumbe lava hi hlanganaka na vona eka timhaka chapter 4 a va huwelela eka Xikwembu ku kombela ku tiyisiwa, kumbe a va huwelela eka Xikwembu va kombela xivindzi ku dyondzisa hi ta Kreste va nga chavi nchumu. Vakreste va ndhawu leyi kumbe va nkarhi lowani a va huwelela eka Kreste kumbe eka Xikwembu va kombela ku tiyisiwa, va kombela xivindzi xa ku dyondzisa hi timhaka ta Kreste va nga chavi nchumu. So I want us to learn about how believers cried out to the Lord, or the believers cried out to God for boldness to preach about Christ without fear. So we are going to look at the way how the believers called upon God for boldness of persevering in the mission of the Lord. So we're going to look at why they prayed like this,
and how this kind of prayer may help shape our prayers when we are faced with difficulties as a church or in the church. Lava leswaku loko hi ri karhi hi dyondza hi vona leswaku xana hi nga huwelela njhani eka Xikwembu tanihi kereke loko hi tshuka hi hlangana na mintlhontlho kumbe hi hlangana na swirhalanganyi hambi ku ri evuton'wini bya hina. A hi languteni xikhongelo xa vakreste lava. So hi ta tsundzuka leswaku eka chapter 3 Petro u hanyisile xilema. Loko a heta ku hanyisa xilema a dyondzisa hi ta Yesu Kreste. Kutani eka chapter 4 kumbe vhiki leri nga hundza Mr. Katunga va hi dyondzisile leswaku Petro na Yohana va vuye va khomiwa hi vakulukumba na vaprista hikwalaho ka ku dyondzisa hi timhaka ta Yesu Kreste. Va yisiwa emahlweni ka nhlengeletano leyi vitaniwa Sanhedrin. So loko va horise munhu va dyondzisa hi vito ra Yesu Kreste va khomiwa va khomeriwa sweswo va yisiwa emahlweni ka nhlengeletano. So namuntlha hi lava ku dyondza leswaku loko se va tshunxiwile emahlweni ka nhlengeletano ku vuye ku humelele yini. So we will recall from our review that Peter heals a lame man and then preaches about Christ in chapter 4. Now they are arrested for doing that. And then therefore they appear before the Sanhedrin council. So today we want to see or want to learn about what happened upon their release from this council. What happened to these believers, or what happened to Peter and John upon their release. So let's look at together from verses 23, Acts 4. I'll read for us in English, in Xitsonga. You may please follow in English. I will mention the verses as we go so that you are not lost. So please be reminded that the title of my sermon is A Bold Prayer. I've got about 4 points in my sermon today. 4 points in my sermon. I'll mention them as we go through them. So verse 23, Petro na Yohane va tlhelela eka varikwavo. Se hi laha ni nga vulaka na leswaku a va khomiwile hi swona va huma eka khoto kumbe eku tengisiweni. So loko va tshunxiwile loko va tshunxiwile verse 23 va tlhelela eka varikwavo kutani va va tivisa hinkwaswo leswi nga vuriwa hi vaprista lavakulu ni vakulukumba va tiko. So hi vona Petro na Yohane va tlhelela eka varikwavo, that means va tlhelela eka vakreste lava a va ri na vona. Mi ta tsundzuka leswaku enkarhini lowuwani Yesu Kreste kumbe moya lowu kwetsima a wu ri karhi wu ponisa vanhu va endla kereke. Se swi endla leswaku va tala. Loko hi fika eka chapter 2 yi kombisa hi lava nga 3,000, and then loko hi fika eka chapter 3 yi kombisa hi lava nga vavanuna se va ringana 5,000. So va tlhelele eka varikwavo hi vulavula hi vanhu lava amukeleke rito hi ku tsaka eka timhaka 2 verse 41 lava pfumeleke. Va tlhelela eka varikwavo hi vulavula hi vakreste va kereke. So va tlhelerile va tivisa hinkwaswo leswi swi nga vuriwa hi vaprista lavakulukumba. Va vule yini vaprista? Se loko hi tsundzuka eka dyondzo ya hina ya vhiki leri nga hela hi languta eka verse 17. So vaprista va byele leswaku a hi va layeni hi ku va chavisa hi xikongomelo xa ku va chavisa leswaku va nga ha dyondzisi hi vito ra Yesu Kreste. Loko hi languta eka verse 17 yi vula leswaku vaprista a va lava ku chavisa Petro na Yohane leswaku va nga ha dyondzisi hi vito ra Yesu Kreste. So now we can see how Peter and John turned to the believers in the church and they reported everything that had happened. And these are the believers who we saw from chapter 2 and chapter 3, the number which was increasing. Now they reported everything that the elders and the priests have said. And we find that from what did they say, what did the Sanhedrin told them? It is in verse 17. So Petro na Yohana aba huma eku tengisiweni tanihi laha hi nga vula, not hi mhaka ya ku aba endlile swilo swo biha kumbe swo ka swi nga basangi, kambe a ku ri hi mhaka ya ku aba dyondzisa hi vito ra Yesu Kreste. Naswona aba horise xilema, aba tengiseriwa ku endla swilo leswinene. So you can imagine. So kusuka kona vaya eka lava nga ni vun'we na vona, lava nga na mhaka na vona,
ku nga vakreste a va yanka munhu un'wana na un'wana vete loko va tshunxiwile eka nhlengeletano yeleyo va ya eka vakreste van'wana. So we acknowledge that Peter and John had a family. This is the church family. And the first thing they did was to turn to the family because they knew they were united in the mission of preaching Christ. And also they knew that they cared about this matter. So they turned to the church. I wonder if we do the same thing when we are faced with threats and situations that want to steal us or steal our time from the church. So I wonder if we have that kind of thinking today as we're sitting here. Or we want to quickly look for our own solutions and liaise with the world. So vakreste lavawani loko va tshunxiwile eku tengisiweni lokuwani va vuyile va ya eka vakreste. And hi ta vona leswaku hikwalaho ka yini va yile eka vakreste. Now this is just the introduction. I haven't mentioned my first point, just to form a background of how we're going to see they had this bold prayer. The prayer starts in verse 24. So we acknowledge that they turned to the believers. There is Peter and John. They turned to the believers. And now I want you to see why I want to urge you to turn to the church. So Peter and John set a great example. So let us look at their bold prayer. Point number 1, verse 24. Point number 1, hi lava ku languta xikhongelo xa xivindzi xa vakreste. So verse 24, valavo loko va twile sweswo, valavo i vakreste loko va twile leswi humaka eka Petro na Yohane, loko va twile sweswo va tlakusa marito ya vona eka Xikwembu hi mbilu yi ri yin'we. Vaku. So the first point, hi vona leswaku ka verse 24, va khongerile va ku hosi, hi wena Xikwembu lexi endleke tilo ni misava ni lwandle ni hinkwaswo leswi nga eka swona. Verse 24, we acknowledge, or we see that they acknowledge God in their prayer. They acknowledge God as a Lord of creation. Va tivile Xikwembu lexi va xi khongelaka kumbe va tivile Xikwembu lexi tanihi hosi mutumbuluxi, leswi kombisaka matimba lamakulukumba ya Xikwembu. They acknowledge God as Lord of creation in their prayer. So, ha swi vona leswaku loko va twile marito lawa Petro na Yohana va byeleke wona, va khongerile, they prayed together, they prayed with one accord. Ku fana na le ka chapter 1 verse 14. So, va ku hosi eka Bibele ya mahungu lamanene a yi tirhisi hosi, yi tirhisa n'wini wa hina. N'wini wa hina swi fana na loko ku ri na ni ri na munhu loyi a nga henhla ka mina kumbe a nga hosi ya mina kumbe a ni lawulaka. Loko hi vulavula hi le ntirhweni i muthori wa mina, hi yena loyi a tivaka swilo hinkwaswo kumbe a lawulaka swilo hinkwaswo. Se vakreste lava loko va khongela va ku hosi i rito ro sungula leri va nga ri vula. Leswi a swi hlamusela leswaku Xikwembu hi xona n'wini wa hinkwaswo. Ene hi swi vonisa ku yini? Va ri hosi hi wena Xikwembu lexi endleke yini? Tilo. Hi wena Xikwembu lexi endleke yini? Misava. Hi wena Xikwembu lexi endleke yini? Lwandle na hinkwaswo leswi nga eka misava. So vakreste lava va huwelela hi ku khongela eka Xikwembu, va ri karhi va kombisa leswaku hi ku tiva tanihi Xikwembu mutumbuluxi, hi ku tiva tanihi Xikwembu lexi nga na matimba hinkwawo. So in their prayer, the first thing they do, it is to acknowledge God as Lord of creation. Now, remember, they have just heard about the threats of stopping the gospel. And we've learned last week, the gospel cannot be chained. Mahungu lamanene kumbe evangeli yinga tshikiwi etikweni rin'we. So, lexi va xi khongelaka xo sungula eka xikhongelo xa vona i ku va va amukela leswaku hosi hi wena Xikwembu lexi nga na vulawuri hinkwabyo. So i mhaka leyi va yi vulaka yo sungula. So they first acknowledge God as sovereign Lord. They acknowledge him as sovereign Lord. They acknowledge him as the one who is powerful, who is almighty, because he has created the universe. The universe belongs to him.
and all that is in the earth. So hi ndlela yin'wana a va vula leswaku Xikwembu hi ta eka wena i nga ni matimba hinkwawo. Se swi vula leswaku Xikwembu xi na matimba eka xiyimo na nxungeto lowu vaprista na vakulukumba a va chavisa hi wona. Xikwembu i hosi ehenhla ka hinkwaswo. Se hi vona hi laha loko va ri karhi va tiva leswaku Xikwembu i mutumbuluxi kumbe xi na matimba, swi vula ku Xikwembu naswona xi na vuhosi ehenhla ka xiyimo lexi. Now, why are they acknowledging God as Lord of creation? They want to point, or they want to imply that also Lord is sovereign over this situation, over these threats of stopping the gospel. So they first acknowledge that. So hikuva ava leswi ava kombisa ntshembo wa vona eka Xikwembu tanihi mulawuri wa misava leswaku va nge tsekatsekisiwi hi valala. A va vula leswaku hi na ntshembo eka wena mutumbuluxi naswona a hi nga tsekatsekisiwi hi valala. That is a prayer of boldness. A hi voni leswaku loko va ri karhi va xungetiwa lexi va xi kombelaka xo sungula va ku hayi Xikwembu hi kombela leswaku i hi susa eka xiyimo lexi. Xo sungula lexi va xi vulaka va ri Xikwembu hi wena i lawulaka swilo hinkwaswo. Meaning ku Xikwembu u na matimba ehenhla ka xiyimo lexi. So i xikhongelo xa xivindzi lexi hi tsundzuxaka leswaku kahle Xikwembu xi kona kumbe Xikwembu xi na vulawuri, xi tshama xi ri na vuhosi ehenhla ka swiyimo hinkwaswo swa misava. So a ku na nxungeto lowu nga sivelaka evangeli, a ku na nxungeto lowu nga sivelaka ku dyondzisiwa ka rito ra Xikwembu. So mi nge ni mi pfuna eka siku ra namuntlha hi ndlela leyi. A hi ti dyondziseni ku khongela hi ndlela leyiwani ya xivindzi. Hi ta va hi karhi hi vula leswaku ina eka swiyimo hinkwaswo leswi hi hlanganaka na swona Xikwembu xi na vuhosi. Why? Xi tumbuluxe misava, xi endlile na hinkwaswo leswi nga endzeni ka yona, hayi swin'wana, hinkwaswo leswi nga endzeni ka misava. So this communicates now that yes, we acknowledge the threats, but they are under Lord's almighty power, who is more powerful to have created the heavens and the earth with all that is within it. So it implies that God exerts absolute control over his universe and also over the present threats that they were coming to the church. So they acknowledge God as Lord of creation. Hi loko hi vona loko va ku hosi hi wena mutumbuluxi kumbe hi wena loyi I endleke tilo misava na lwandle. Xa vumbirhi, in the very same verse. So the first point, we see how they acknowledge God as Lord of creation. The second point, we see how they acknowledge God as Lord of revelation in the very same verse 24. So this is in verse 25 and 6, but then it starts in verse 24. They acknowledge God as Lord of revelation, verses 25 to 26. Va tivile Xikwembu lexi va xi khongelaka tanihi hosi ya nhlavutelo kumbe hosi leyi nga na ku hlavutela. Va ku u vurile hi nomu wa nandza wa wena Davhida. That is in verse 24. U vurile hi nomu wa nandza wa wena Davhida. I vule yini? Verse 25 and 26 is actually a quote from the Psalm 2. Buku leyi hi hlayaka namuntlha ya va timhaka chapter 4 verse 25 and 26 yi huma eka Psalm chapter 2. Hi ndlela yin'wana xo sungula va ri Xikwembu hi wena u endleke misava. Xa vumbirhi, I vurile hi nomu wa wena kumbe u vurile leswaku swilo swo tano swi ta humelela. So loko hi hlaya eka Psalm 102 verse 1 and 2 yi tsariwile ku fana na timhaka chapter 4 verse 25 and 26. So lava leswaku hi languta swin'wana la, a hi fambeni swin'we eka Luka chapter 24. Luka 24. Mi ta tsundzuka leswaku mutsari wa buku ya timhaka I mani? I Luka. Mutsari wa buku ya timhaka I Luka. So sweswi a hi fambeni eka Luka chapter 24.
hosi Yesu Kreste loko a pfuka ekufeni u va nyikile ku twisisa matsalwa kusuka eka matsalwa ya nawu kumbe kusuka eka matsalwa ya testamente ya khale ni ya vaprofeta. So loko hi hlaya eka Luka chapter 24 verse 25 un'wana a nga hi hlayela. Someone can read us Luke 24 verse 25. This is under the second point, they acknowledge God as Lord of revelation. Un'wana a nga hi hlayela Luka chapter 24 verse 25. Kutani hapo eka wona yo vanhu lava nga twisisiki va timbilu leti twelaka ku kumela hinkwaswo leswi vuliweke hi vaprofeta. Now eka xiyimo lexi a va nga twisisi kumbexana va nga ri na ku twisisa, mara nhlokomhaka ya Luka chapter 24 yi ri ta ku pfuka ka Yesu kumbe ta ku pfuka ka Yesu ekufeni, right? So loko a pfuka ekufeni, verse 44, in fact ni lava ngopfungopfu verse it's fine, verse 44, from verse 44 yi ku kutani a ku eka vona, hi tona timhaka leti ndzi nga mi byela tona loko ndza ha ri na n'wina, ndzi ku timhaka hinkwato leti ndzi tsariweke ha tona enawini wa Muxe ni le vaprofeteni ni le tipisalemeni ti fanele ku hetisiwa. Kava loko a pfula ku endla yini? Ku twisisa ka vona leswaku va twisisa matsalwa. So loko hi ya eka timhaka 4 verse 25 and 26 va hlavutela kumbe va vula matsalwa lawa wa nga vuriwa eka tipisalema, ende va le ku ma twisiseni eka xiyimo lexi leswaku Yesu Kreste u hi nyike ku twisisa, i vurile ku mhaka leyi ta humelela ene swi huma eka testament ya khale. So loko Yesu Kreste a pfukile u va nyike ku twisisa, se hi vona leswaku vutivi na ku twisisa ka matsalwa lawa swi pfunile swikhongelo swa vona, swi va nyikile ndlela ya ku khongela hi yona, swi va nyikile ndlela yo vulavula na Xikwembu lexi va xi tivaka xa ku hlavutela leswi va nga swi vula. So Xikwembu kumbe Yesu Kreste u va pfurile matihlo va kota ku twisisa timhaka ta testament ya khale, and therefore va la ku vula leswaku Xikwembu hi ku tiva tanihi Xikwembu xa mutumbuluxi, hi ku tiva tanihi Xikwembu lexi humelerisaka leswi u swi vuleke kumbe leswi u nga swi hlavutela. So hakunene vakreste lava a va khongela hi xivindzi, va vula leswaku u swi vurile leswaku vamatiko va ta hlangana va lwa na hosi Yesu Kreste, because verse 25 and 6 talks about vamatiko mi dzumadzumela yini, mi kanela yini timhaka ta hava, tihosi ta misava ti pfukile ni tindhuna ti hlangene kun'we ku lwa na hosi Kreste wa yona. So these threats, we find them, or they have been predicted in Psalm 102, and therefore they are acknowledging that we know you as Lord of creation, we know you as Lord of revelation. Remember, this is them praying. They are still acknowledging who God is. And this is a time where there are threats on the line. I nkarhi lowu ku nga na ku chavisiwa, i nkarhi lowu ku nga na nxungeto ka vutomi bya vona. Kambe bona xo sungula lexi va xi endlaka va khongela hi ku Xikwembu hi ku tiva hi ndlela leyi, Xikwembu hi ku tiva hi ndlela leyi. So hi vona hi loko va khongela va ya emahlweni ve le ku huweleleni va ri karhi va khongela ku u vurile hi nomo wa Davhida ku vanhu va ta lwa na Yesu Kreste, and eka vona loko va ri karhi va xungetiwa a ku ri ndlela ya ku ri vanhu va lwa na ku dyondzisiwa ka timhaka ta Yesu Kreste. So va lava ku swi vula ku exikhongelweni xa vona ku wena Xikwembu u swi vurile hi nomu wa nandza wa wena. So they want to acknowledge that, Lord, you have said it through your servant, and now it is happening. So ni le ka minkarhi ya namuntlha a hi langutila ntsena loko hi vona hi loko Yesu Kreste a ri karhi tidyondzo ta Yesu Kreste ti ri karhi ti lava ku siveriwa. A hi le ka minkarhi leyi ya Bibele ntsena, ni le ka minkarhi ya namuntlha matiko ya lwa na Yesu Kreste. Today mi nga ti vutisa ku njhani? Matiko ya lwa na Yesu Kreste, varhangeri va hina va lava va nga switulwini
va tiphati teti ti nga kona kwala misaveni ve le ku lweni na timhaka ta Xikwembu. Mimfumo ya hina yi lwa na Yesu Kreste. So xana hi fanele ku yima hi va languta ku ve le ku lweni na Yesu Kreste ku hina hi ta yima kwala swi lavi hina, kumbe hi fanele ku va na xivindzi xa vapfumeri laha? Even today, there are people who are threatening the kingdom of Christ. It is not only during these times where the kingdom of Christ was threatened, and also it is not something that has started happening today, but also we can see it in the book of Acts. And so we can see it from our leaders, those who are governing our countries. It is happening today. So mfumo a wu hi kaleli ku hi dyondzisa hi Kreste hina eSouth Africa. Mfumo a wu hi kaleli ku hi dyondzisa Yesu Kreste. That's why namuntlha hi le kerekeni ya hina a va khomi loko vanhu va dyondzisiwa Yesu Kreste. In our country, we are not arrested for preaching about Christ. But then how is then the kingdom of Christ threatened? Hi ndlela leyi mfumo wu kuma matlhelo man'wana wa ku alela Yesu Kreste, and then wu endla hi ndlela ya ku mi nga swi voni leswaku mi ta bayiziseka. Wu rhandza ku sasekisa tindlela leswaku wu ta sivela mfumo wa Yesu Kreste. Varhangeri va hina va rhandza ku sasekisa tindlela leswaku va ta sivela mfumo wa Yesu Kreste. So va tirhisa matlhelo man'wana. Mfumo wu ri swi sasekile leswaku vanhu va rimbewu rin'we va tekana, ivi un'wana a ku hayi mina swi lavi mina. Mfumo wa swi pfumelela sweswo hi swona, kambe Bibele ya swi pfumelela? No. Yes, our government is not preventing us from meeting and teaching about Christ, but they find alternative ways to threaten the kingdom of God. Our government in South Africa does allow homosexuality to happen. And loko hi ri vanhu lava hi lavaka leswaku mfumo wa Yesu Kreste wu ya emahlweni, a hi fanelangi hi va hi miyela. Hi lava Kreste va ve na xikhongelo xa xivindzi. A wu yimeli ku hayi swi ta humelela ka siku rin'wana. No, i fane i swi sivela ka ha tetani. I fane i va na xikhongelo xa xivindzi kumbe u endla hi mhaka ya xivindzi ku swi sivela. So mfumo wa hina wu lava leswaku rimbewu rin'we ri tekana. Naswona mfumo wu pfumela leswaku vanhu va susa khwiri kumbexani va dlaya, va endla abortion. Bibele yi dyondzisa leswaku ku dlaya i yini? I xidyoho. Even then hina hi ta sungula ku swi languta ku mara a ri na malembe mangani, mara a ri na malembe mangani, mara a nga ri na malembe. Bibele a yi langutisi malembe, yi ri ku dlaya i yini? I xidyoho. Se ma swi vona ku mfumo wu ringeta ku swi tisa hi tindlela tin'wana to saseka leti hi hetaka hi nga ti voniku. Mara ntiyiso i ku a hi dyondzeni eka xikhongelo xa vanhu lava leswaku a va ri karhi va xungetiwa leswaku mfumo wa Yesu Kreste wu yimisiwa, mara va ku hi lava ku khongela. Ene hi lava ku khongela hi xikhongelo xa xivindzi, hi lava ku acta hi ndlela yo karhi, a va swi tshikangi ntsena. So wun'wana a nga ku swa fana loko mfumo se wu lava ku nghena ne le kerekeni a ka ha hlanganiwa ekerekeni, n'wana a ku hayi swa fana ko va vhiki rin'we ntsena kumbexani mambirhi hi ta tlhe hi vuyelela. Loko Xikwembu xo ku tekela moya wa wena wo hanya just a minute, wa ha ta hanya nakambe? A wu nga hanyi nakambe. So this is war, i mhaka ya nyimpi. Loko vanhu va ringeta ku xungeta mfumo wa Yesu Kreste, i mhaka ya nyimpi. If people now try to threaten the kingdom of God, it is a big war. It is not just a slight thing. They will try to use different ways, but let me tell you, it is war. It is a spiritual war. People want to stop the spreading of the gospel through various ways. Yes, they may not say don't preach about Christ, but they will make sure they find ways to infiltrate the threats that will not honor God's kingdom. So as to leswaku loko Xikwembu xo ku tekela moya wena hambi ko va ku ri minute, not vhiki, just a minute. So that's why loko mfumo wu lava ku hi ringeta ku hi chuhisa ku no mi nga ha hlangani, va Hebrew 10 verse 25 yi lerisa vakreste leswaku mi nga tshuki mi tshika nhlengeletano. So loko ni rhandza ku vulavula na vanhu va khale va vula leswaku khale
maybe kokwani sala va nga ni pfuna khale vanhu a va hanya hi ndlela ya kahle va tikhoma mara minkarhi leyi nga ku swilo a swa ha fani na khale hi swona kokwani se i nga ti vutisa ku why masiku lawa vanhu a va ha ri na vumunhu kambe ntiyiso wa kona i ku a hi languteni leswaku ku sungule rini swilo leswiwani loko ku susiwa tidyondzo ta bibele eswikolweni ku humelele yini misava yi sungule ku va yin'wana. People even say that these days people lack morals. If we can look, when did that start? It is because education used to have theology in it, but then they took it out in a way. And that's why at Misebe, we have a school that also teaches about God's word. Everything comes in a way that this is how God made it. If we're going to teach about how you were made, God made me. If people try to take that out, then they are threatening the kingdom of God. And people want to do that. It's not like they are, they are intentional. So these people, they were discerning. They were very discerning. These Christians were very discerning. They understood that these threats could chain the word. They understood that if they could give in, the truth would be lost just like that. So they have been given a great charge, which we saw in Acts 1 verse 8. So, shana hi vakreste lavo tani namuntlha na loko ku xungetiwa timhaka ta mfumo wa Yesu Kreste, do we just stand and say hayi swi ta hundza kumbe hi endla xa n'wanchumu? Vakreste lava a va khongela xikhongelo xa xivindzi ku hi niki matimba ya ku vula hi nga chavi nchumu. That means we need to be strengthened to act with boldness. If such threats comes today, which they are, we need strength from the Lord to act boldly. So if we pray like this, this is the way we can be helped. So that was the second point. They acknowledged God as the Lord of revelation. They acknowledge God as the Lord of revelation. So the third one now, the third point, they acknowledge God as Lord of providence and redemption. Lord of providence and redemption. Va tivile xikwembu lexi tanihi hosi ya ku lerisa ni ku kutsula. They acknowledge God as Lord of providence and redemption. Verse 28. Verse 28, in fact, ntasungula ka verse 27 leswaku yi kota ku vulavuleka hikuva kunene Heroda na Pontio Pilato ni vamatiko ni tixaka ta Israyele va hlangane kun'we emutini lowo ku lwa na Yesu. I was talking about threatening the kingdom of God. Nandza wa wena la hlawuriweke loyi u nga n'wi tota ku endla hinkwaswo leswi voko ra wena ni makungu ya wena ma swi leriseke rini ekusunguleni leswaku swi ta humelela. Aku khongeleni ka vona, they acknowledged God as Lord of providence and redemption, saying that, well, Lord, you have ordained this. You have planned this. So these believers knew that although the elders and the priests were expressing their rebellious impulses, they were only doing what God has foreordained. So it reminds us in Acts 2 verse 23, which says, this Jesus delivered according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by hands of lawless men. So also think of Joseph's brothers who were planning to get rid of him because of their hatred. And God had other plans. Loko
vaprista na vakulukumba va ri karhi va chavisa Petro na Yohane. Petro na Yohane na vakreste a va vulangi leswaku yo hi lovile, va vula leswaku Yesu Kreste actually Xikwembu xi swi vurile, Xikwembu xi swi vurile, Xikwembu xi swi kunguhatile, Xikwembu xi swi lerisile. When? Eku sunguleni. God planned this. Xikwembu xi swi lerisile eku sunguleni. I mhaka leyi Xikwembu xi nga yi kunguhata ku yi ta famba hi ndlela leyi, yi fika laha yi endlisa so. So these Christians acknowledged that, and they knew, and they wanted to use that as their prayer. So today in John 15:20, under the hatred of the world, Jesus tells us that believers will be persecuted, for he was also persecuted. Do we respond with such prayer of boldness? Or we always pray to say, Lord, deliver me from this? Shana loko Yesu Kriste a hi byele ku va Kreste mi ta xanisiwa. Shana hi khongela hi ku vula leswaku hi niki matimba hi ya kwele nyimpini hi xanisiwa hi kha hi pfumela. Yesu Kriste i swi vurile Yohana 15. Swi kona. Loko hi hlangana na tinyimpi, hi hlangana na ku tikeriwa, hi hlangana na miringo. How do we react? A prayer of boldness will show our commitment to the cause of Christ. How many times we face trials and we think of a way of escape? Yes, trials are very difficult. And Yesu Kriste u swi tiva ku tlula n'wana na un'wana. The Lord Jesus Christ knows that better than anyone. Trials are difficult. And the Lord did not hide that from us. So why then don't we take him at his word and brace the call and be faithful while we go through them? We need to come to the Lord with a prayer of boldness and act in boldness. So they acknowledge that God is a Lord of providence and God is a Lord of redemption. Because loko ku ri karhi ku ya emahlweni na nxungeto lowuwani, nxungeto lowu a wu endlangi leswaku Yesu Kreste a nga vi mihluri. Right? Hi tiva leswaku Yesu Kreste u file a tlhela a pfuka. A ku pfukeni ka yena u ve a ri karhi a endla yini? A kuma ku ponisiwa for vanhu. The Lord Jesus Christ was victorious in his death. Therefore they said, well, this happened. Yesu Kreste u pfukile. Hikwalaho ka sweswo ha swi tiva leswaku Xikwembu xi swi kunguhatile. Hi nga chavisiwi hi mhaka ya nxungeto lowu. So at the cross, it seemed as if Jesus was defeated. And yet God used this as the secret weapon for the redemption for sinners. A swi langutenga ku Kreste u ta wisiwa, kumbe Kreste a nge he pfuki exihambanweni. Kambe Xikwembu a xi ri na makungu ya ku i ndlela ya ku va Kreste a kuma ku ponisiwa eka vadyohi. So these people acknowledged God as Lord of providence and redemption. The fourth point, which is the last one, they acknowledged God as Lord of the church. Va tivile Xikwembu tanihi hosi ya kereke. A xikhongelweni xa vona xa xivindzi a va khongela va ri karhi va tiva ku Xikwembu i hosi ya kereke. Yesu Kreste u te ndzi ta aka kereke ene Xikwembu xi ta swi humelerisa. The Lord Jesus Christ said, I will build my church, and therefore in their prayer they acknowledge that he is the Lord of the church and therefore it will prevail. And those words strengthened them. Those words in their prayer made them to persevere. So they acknowledged God as Lord of the church in their prayer. Va tivile Xikwembu tanihi hosi ya kereke eka xikhongelo xa vona. So after acknowledging God's character in different ways over the situation or over the threats, and having adorned God as the creator and the revealer and the ruler and the redeemer, now they turn to the matter at hand. Endzhaku ka ku va va ku okay, Xikwembu u mutumbuluxi, Xikwembu u muhlavuteri, Xikwembu i munhu loyi u kotaka ku kutsula kereke, sweswi hi kona va khongelaka va lava ku
va lava ku vula mhaka leyi nga emahlweni ka vona. So verse 29, kutani sweswi, this is the Christians praying, i vakreste va ri karhi va khongela, kutani sweswi hosi, they still use that word, a va jiki a va tlheli, sweswi hosi, languta ku xungeta ka vona, just look at their threats, consider us. Lord, we know you are a Lord over the universe. We know you are a Lord over what you said. You are a Lord over the redemption. Now, as Lord of the church, look at their threats. Consider us. Not that we may be safe. Hayi leswaku va ta susiwa eka xiyimo lexi. They call God's attention to the problem. They say, look at their threats. Now, in 2 Kings 19:16, we see a similar way of praying. 2 Kings 19:16 to Vumbirhi, chapter 19, verse 16, hi xilungu yi ri, incline your ear, O Lord, hear, open your eyes, O Lord, and see, and hear the words of Sennacherib, which he has sent to mock the living God. So it is now in verse 29, baku, languta kushungeta kabona, unyika malandza ya wena ku vula rito. Leswi va ngete hi nga swi vuli, leswi va ngete va hi laya ku hi chavisa, hi niki matimba ya ku swi vula ngopfu. Hi nga chavi nchumu. Verse 30, u tshamuluta voko ra wena leswaku ku ta endliwa ku hanyisiwa ni swikombiso ni masingita hi vito ra Yesu, nandzu wa wena la hlawuriweke. Now their prayer calls for God's attention that we request the boldness not to be delivered from the threats, like I said, but to continue with all boldness, without fear, and that more signs and wonders may continue in the name of Jesus. As opposed to verse 17. Va kombela matimba ya ku tiyisiwa. Va kombela matimba ya xivindzi xa ku vula leswaku rito ra Xikwembu ri ya emahlweni endzhaku ka loko va chavisiwile ku mi nga ha tshuki mi dyondzisa hi vito leri. Verse 30, hi vona hi laha xikhongelo lexi kumbe xikhongelo xa muxaka lowu xi hlamuriweke ha kona. A hi languteni verse 31, kute loko va khongerile xivandla lexi va hlengeletaneke eka xona xi tsekatseka. Kutani hinkwavo va tala hi moya lowo kwetsima. Kutani va vula rito ra Xikwembu hi ku endla yini? Hi ku tiya. Va vula rito ra Xikwembu hi ku tiya. Xikwembu xi tshembekile vanhu va hosi. Xikwembu loko xi lerise swilo swo karhi, a swi na mhaka leswaku ku na vurhangeri bya njhani kumbe njhani, swi ta fika emakumu. I mhaka ya ku hina hi fanele hi tiyimisela ku tshembeka ku Xikwembu na chava mara ni niki matimba ya ku tiya hi ku hi leswi wena i nga vula swona. Vanhu vo tala va khomiwile, vanhu vo tala va dlayiwile hikwalaho ka rito ra Kreste, ene hi leswi vakreste va fanelaka ku endlisa xiswona. Vakreste a va fanelangi va ku hi vakreste loko se va ku se va hayi se hi tsutsumela hala hala ku bihile. Vakreste va fanele ku yima va tiyisiwa, ene Xikwembu xa hlamula hi ku xi te ni ta swi endla. Ene vakreste lava swi tshembile va ku wena Yesu u teri eka tipisalema ku ta va na vanhu lava nga ta xungeta Yesu Kreste, mara Yesu Kreste u ta pfuka. Va swi vurile eka xikhongelo xa Xikwembu. Hi ndlela yin'wana a va vula ku u te sweswi hi niki. That's what they were doing. You said, now give us. So masingita na swikombiso leswi hi swi vonaka a ku ri leswi a swi hlavutela matimba ya Xikwembu. Their prayers were answered. The very same building in which they had gathered, it shook after prayer. I remember someone saying, it shook so that they can be unshaken. So, yindlu leyi a va ri eka yona yi tsekatsekile. Xikwembu xi kombisa leswaku ni hlamula swikhongelo swa n'wina. Yi tsekatsekile leswaku vona va nga tsekatsekisiwi.
God filled them with the Holy Spirit and they were bold in speaking the word. Loko ni ri karhi ni heta, hakanyingi hi lava xikhongelo xa xivindzi ku tshama hi tiyile. As Christians hi lava swikhongelo swa muxaka lowu swa ku hi tsundzuxa hikuva hi mpela loko i ri munhu loyi u pfumelaka eka Kreste u tshembaka eka Yesu Kreste hi tshama hi kha hi rivala. Nkarhi wun'wanyana swiyimo swa hi tshikelela ivi hi hleketa ku kahle Xikwembu xi kona ku vulavula ntiyiso kumbe wu karhatiwa. Mara loko hi tsundzuxiwa hi marito lawo tani, loko hi tsundzuxiwa hi rito ra Xikwembu, loko hi tsundzuxiwa hi tindlela leti ti kombisiweke kumbe ti humeleleke eka rito ra Xikwembu, hi tsundzuka hi laha Xikwembu xi nga tshembisa na ku hlamula swikhongelo swa muxaka lowu, swa hi khutaza. So hi lava ku tsundzuxiwa hi xikhongelo xa muxaka lowu. Leswi vapfumeri va khongerile hi ndlela leyi hikuva xileriso xa hosi a xi tluriwi. A xi tluriwa. Va khongele hi ndlela leyi hikuva xileriso xa hosi a xi tluriwa. Vanhu lava a va lava ku xungeta timhaka ta ku Yesu Kreste a nga dyondzisiwi. So na hina hi fanele ku ti yimisela hi endla leswi fanelaka. So xikhongelo lexi xi hi dyondzisa leswaku hi fanele ku amukela vanhu, hi fanele ku amukela vumunhu bya Xikwembu eswikhongelweni swa hina hi minkarhi hinkwayo. Hi fanele ku amukela vumunhu bya Xikwembu kumbe hi fanele hi tsundzuxiwa ku tshembela eka vumunhu bya Xikwembu. Swiyimo hinkwaswo swi khinsama emahlweni ka Xikwembu. So vuhosi bya Xikwembu byi fanele ku hi pfuneta ku hlongola ku chava loko hi nga va ka na kona loko hi hlangana na swiyimo kumbe hi hlangana ku xungetiwa tanihi kereke. So vuhosi bya Xikwembu bya hi tsundzuxa ku chava ku nga vi kona endzeni ka hina. So lawa i marito lawa hi fanelaka ku ya tirhisa ku tata swikhongelo swa hina leswaku hi ta kota ku khongela hi ri na ku tiyisela. We need to use God's word and God's attributes in our prayers so that we may be strengthened, we may find boldness, we may be reminded. So we often need bold prayers to help us stand firm. These believers pray like this because the Lord's commission was being breached. So we should gear up to do the same thing. The prayer teaches us that we ought to always acknowledge God's character in trials that we face. And the sovereignty of God should help banish the fear we may have when we encounter these threats in the church one day. So these are the kinds of truths and these are the kinds of words which we should be filling our prayers with as we face the realities of difficulties, both individually and as the church. So we must use the word of God to shape our prayers in this, as these believers did in the church. Ingaku Xikwembu xi nga hi pfuna eka siku ra namuntlha ku tsundzuka ku khongela hi ndlela ya xivindzi, ku tiyisiwa leswaku hi ta ya emahlweni ni timhaka ta vukreste. A hi khongeleni. Heavenly Father, we come before your throne. We want to thank you for such a model of prayer, of boldness. These believers remind us, O Lord, that yes, there are many threats which have been prophesied in the Word of God, which may go against the kingdom of God. It may not be in a form of do not preach the word. It may be in different forms, taking out God's word from our education, allowing sinful things to be around which are against God's word. Lord, help us to stand. Help us to have boldness so that we can act in such manner, to stand firm with the Lord. Hi kombela leswaku hosi mi hi pfuna hikuva tindlela tin'wana ti kona, tindlela to tala ti kona, mfumo wa ti tirhisa ku lwa na mfumo wa Yesu Kreste. Ku nga va ku ri ku hi tshikisa ku dyondza rito ra Xikwembu, kambe ti kona timhaka leti hosi ti kavanyetaka kumbe ti xungetaka kereke. Ti nga va ti nga humeleli hi siku rin'we kambe endzhaku ka malembe hi ta swi vona. Loko hosi Yesu Kreste timhaka ta evangeli kumbe timhaka ta Bibele ti susiwa eka timhaka ta tidyondzo, ku pfumaleke xichavo, vana a va ha yingisi vatswari va vona. Hosi hi tiva leswaku n'wana na n'wana i ti byela ku i na right.
kambe a ntiyisweni n'wana right ya yena i ku yingisa vatswari va Efesa 6 verse 1. Ha khongela hosi hi ri karhi hi tiva leswaku ina hina vana kwala hi khongelaka kona, hina vakulukumba, hina vanhu lava hosi va fanelaka va yima va tiya va yimela ntiyiso. Hi ri hina hi kombela ku tiyisiwa hi ku tiva leswaku mi Xikwembu lexi nga na matimba hinkwawo, mi Xikwembu mutumbuluxi, mi Xikwembu lexi hlavutelaka, naswona mi Xikwembu lexi nga na ku lerisa, swi nga leswi hi kombela leswaku hosi mi hi nyika ku tiyisiwa etimhakeni ta vukreste bya hina ha Yesu Kreste. Amen. Inkomo khensile hi ta va na nkarhi wa ku break, hi nga se endla Ezra groups and then hi ta vuya nakambe for Ezra groups.